Perezida Paul Kagame yashimiye mugenzi we wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wamwakiriye, ashimangira ko bagiranye ibiganiro byiza bigamije gushyira imbaraga mu mubano w'ibihugu byombi bisanganwe, anasaba ibihugu byo mu karere kunga ubumwe. Yabigarutseho kuri iki cyumweru tariki ya 3 Gicurasi 2026 ubwo yagiriraga uruzinduko rw'umunsi umwe muri Tanzania. Perezida Kagame yakiriwe na mugenzi we wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, bagirana ibiganiro byabahuje bonyine ndetse n'ibiganiro byabahuje n'abaminisitiri bigamije kongera imbaraga mu mikoranire. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Paul Kagame yagaragaje ko Tanzania ari umufatanyabikorwa w'ingenzi ku bukungu bw'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu. Yifashishije urugero rw'icyambu cya Dar es Salaam u Rwanda runyuzaho ibicuruzwa byinshi, ashimangira uruhare rwa Tanzania mu kohereza ibihugu nk'u Rwanda kugera ku isoko mpuzamahanga. Yakomeje agira ati, Tanzania ni umufatanyabikorwa w'ingenzi ku Rwanda. Mu myaka myinshi ishize twateje imbere ubufatanye mu nzego zitandukanye, by'umwihariko ubucuruzi n'ubwikorezi mu korohereza u Rwanda kugera ku isoko mpuzamahanga. Perezida nanjye twaganira uko twakubakira kuri uwo musingi mu guharanira ko uburyo bw'imikoranire yacu bubasha kongera ishoramari n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byacu. Yongeyeho ati, dutewe ishema n'intambwe imaze guterwa, tunategereje kandi ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga yacu duhuriyeho. Perezida Kagame yavuze ko muri ibihe bidasanzwe isi yugarijwe n'ibibazo bya politike mu turere, ibihugu byo mu karere bikwiriye gukomeza gukorera hamwe no gusenyera umugozi umwe. Yagize ati, muri iki gihe hari ibibazo bya politike hirya no hino ku isi. Akarere kacu gakwiye kuba kiteguye kandi gashyira hamwe mu cyerekezo gihuriweho cy'iterambere n'imikoranire. Yashimangiye ko u Rwanda rwiteguye guteza imbere imikoranire y'impande zombi mu guharanira iterambere rirambye ry'abaturage. Yagize ati, kuri twe duhanze amaso gukorana n'amatsinda y'abayobozi mu kwihutisha gahunda zacu z'iterambere. Gahunda y'iterambere ya Tanzania na gahunda y'iterambere y'u Rwanda bikagendana kandi ku muvuduko mwiza. Perezida Kagame yavuze ko mu gihe u Rwanda ruri mu bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, rushimira abanyetanzania bakoze ibikorwa by'ubutwari n'ubugwaneza mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yashimiye Paul Kagame wagendereye igihugu cye, anagaragaza ko umubano wabyo usanzwe uhagaze neza. Yerekanye ko mu bihahirane u Rwanda na Tanzania ari ibihugu bihagaze neza, aho u Rwanda rukura ibicuruzwa muri icyo gihugu ndetse na bamwe mu banyatanzania bagashora imari mu Rwanda. Ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Tanzania bwakomeje kwaguka buri mwaka, kuko kuva mu mwaka w'1990 kugeza muri Werurwe 2026 ibigo by'ishoramari 42 byo mu Rwanda byanditswe muri Tanzania, aho ishoramari rifite agaciro ka miliyoni 325 z'amadolari. Ni ibigo byahaye akazi abarenga 2225 mu nzego zirimo inganda, ubwikorezi, urwego rw'imari, umutungo kamere ndetse n'ubukerarugendo. Abashoramari bo muri Tanzania bashoye mu Rwanda barimo abafite ibigo bya Bakasi Group, Magodoro Dodoma, Discount Center, Jambo Plastic, Saga Enterprise, Buffalo Traveling Tour, Maxcom Africa, Gasabo Green Milling Company, RCM Dorita Company na Matrix Integrated Consultants. Perezida Samia Suluhu Hassan yongeye kugaragaza ko abayobozi b'impande zombi baganiriye no ku muhanda wa gari ya moshi uzaturuka Isaka ukagera i Kigali mu koroshya ubuhahirane bw'ibihugu byombi. Yagize ati, uyu muhanda wa gari ya moshi uzaturuka Isaka werekeza i Kigali uzafasha mu kwihutisha no mu kunoza ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Ni umuhanda umaze imyaka irenga 20 utegerejwe, ugomba guhuza ibihugu bibiri mu muhoro wo hagati muri Afurika y'Iburasirazuba, aho biteganyijwe ko uzanyura ku Rusumo ukagera mu mujyi wa Kigali ahari Dubai Port muri Kicukiro, ariko hakaba haziyongeraho n'agace k'ibirometero 18 kazagera ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Perezida
Dr Samia Suluhu Hassan kandi yanavuze ko mu bindi baganiriyeho harimo n'urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusumo ruhuriweho n'ibihugu bitatu ari byo u Burundi, u Rwanda ndetse na Tanzania. Harimo kandi ingingo irebana n'umutekano hagati y'ibihugu byombi, amahirwe y'ishoramari ahari ndetse n'ibindi. Insight Rwanda. Rwamagana, umusore wari waraburiwe irengero ku munsi w'ubukwe yabonetse. Umusore w'imyaka 26 wo mu karere ka Rwamagana wari waraburiwe irengero ku munsi w'ubukwe yabonetse. Umugore bari kubana ajyana ibishyingiranwa ndetse bahita banibanira. Uyu musore yari yaraburiwe irengero kuva mu rukerera rwo ku itariki ya 2 Gicurasi 2026. Bamwe mu baturanyi be bamushakishije aho yari atuye mu murenge wa Mwurire mu kagari ka Bishenyi. Mu butumire bw'ubukwe bwari buherutse kujya hanze bwagaragazaga ko we n'umugeni we bari kuzakora ubukwe tariki ya 2 Gicurasi 2026. Gusaba no gukwa byari kubera mu nzu mberabyombi ya Regina Pacis Rambura mu karere ka Nyabihu. Ubwo bamwe mu bari kumuherekeza bari bamaze kwitegura, bahamagaye uwo musore kuri telefoni baramubura. Icyatunguye abaturage ni uko imodoka zari kubatwara zari zahageze ahagana saa 9 z'ijoro, ariko ngo bahamagaye uwo musore baramubura banarebye aho yabaga ntibahamusanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwurire, Rugengamanzi Steven, yabwiye Igihe ko uwo musore yabonetse ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ari muzima, ndetse nyuma yo kugera iwe n'uwo mukobwa bari bafitanye ubukwe nawe ahita ahagera. Yagize ati "Mu kanya twabonye amakuru ko uwo musore wendaga gushaka muri wikendi yatambutse wari wabuze, twamenye ko yaje mu rugo akodeka. Yaje yizanye ari muzima, nta muntu wamukubise cyangwa ngo amushimute." Yakomeje agira ati "Nyuma yo kuhagera umugore yari gushaka nawe yahise ahagera n'ibintu byose. Ubu bari kumwe, umugore yazanye n'abavandimwe be bamuherekeje." Gitifu Steven yavuze ko uyu mugore yazanye n'ibintu ku buryo biteguye gukomeza kubana nk'uko bari babitangiye. Yavuze ko amakuru babonye ari uko uwo musore nta kibazo afite kidasanzwe. Mbere y'uko ubukwe buba, uwo musore yari yahamagaye umukobwa amubwira ko abona ubukwe bwabo bwitambitswe n'abandi bantu, akaba ari nayo mpamvu yari yahisemo kwigendera bugahita buhagarara. Insight Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zarashe amato 7 ya Irani ziyishinza kubangamira umutekano ku muhoro wa Hormuz. Mbere, Irani yavuze ko yahaye gasopo ubwato bw'intambara bwa Amerika ibubuza kwegera amazi y'umuhoro wa Hormuz, ndetse ko hari ubwato yarashe. Aya makuru yahise anyomozwa n'ubuyobozi bw'ingabo za Amerika muri Aziya. Perezida Donald Trump yemeje ko ubwato 7 bwa Irani bwarashweho, ibishobora gusubiza rudubi ibiganiro byari bimaze iminsi hagati y'ibihugu byombi. Nyuma y'ibyabaye, Irani yarashe kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho yohereje ibisasu 19 na drone, ndetse bimwe byabashije kwangiza icyambu cya Fujara kirimo ibikorwa remezo bijyanye n'inganda ziyungurura peteroli. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye gasopo Irani kandi ko zitazihanganira ngo irase ku bwato bw'intambara bwa Amerika igihe bwashaka kunyura muri kariya karere. Perezida Trump yavuze ko Irani yarashe kuri UAE, ariko ibitero byayo nta kintu kinini byangije. Ubwato bwa Korea y'Epfo bwagaragaye bugurumana bigakekwa ko bwarashweho na Irani. Ibi bikaba byatumye Trump asaba Korea y'Epfo kugira icyo yabikoraho. Igitero cya Irani cyamaganwe n'ibihugu bitandukanye birimo iby'Abarabu n'iby'inshuti za Amerika byo ku mugabane w'i Burayi. Amerika na Iran byari byumvikanye ku gahenge k'imirwano nyuma y'iminsi isaga 40 Amerika na Israel bitangiye intambara kuri icyo gihugu. Aka gahenge ariko ntikabujije guterana amagambo ya hato na hato ku buryo umwuka w'intambara ukomeza gutotomba. Mu masaha yo ku mugoroba wo kuwa mbere, ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika byashyizwe mu kato by'igihe gito nyuma y'uko umuntu witwaje intwaro arasiwe hafi yabyo. Urwego rw'umutekano rurinda perezida wa Amerika rwemeje ko hari umuntu warashwe n'abashinzwe umutekano ku muhanda uri hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu. US Secret Service
yatangaje ko kurasa uriya muntu byatewe no gushyamirana n'abashinzwe umutekano. Iki gikorwa cyabaye ahagana saa 9:30 ku isaha y'i Washington. Matthew Sikin, umuyobozi wungirije w'urwego rwa US Secret Service, yavuze ko umwe mu bashinzwe umutekano yabonye umuntu ufite intwaro atangira kumukurikirana. Uyu mugabo ngo igihe abashinzwe umutekano bamugeragaho yatangiye kwiruka ariko anabarasaho. Abashinzwe umutekano ngo nibwo bamurashe arakomereka, gusa ntihabuze inshuro yarasweho n'abashinzwe umutekano. Baramurashe n'abamurashe uko bangana. Victor McLeod, umuvugizi w'urwego rushinzwe kurwanya inkongi muri Washington DC, yavuze ko inzego z'ubutabazi zajyanye kwa muganga umugabo wakomeretse ndetse n'undi muntu bigaragara ko ataragira imyaka y'ubukure. Iyo utaragira imyaka y'ubukure yakomeretse ubwo amasasu yanyuranagamo, bigakekwa ko yarashwe n'uriya wari witwaje intwaro. Imodoka za Visi Perezida wa Amerika zari zimaze kunyura muri uriya muhanda, nawe yari azirimo mbere y'uko kuriya kurasana kubaho. Kugeza ubu ntihamenyekanye icyo uriya muntu yari agambiriye. Iperereza ryatangiye. Nta gihe kinini gishize umugabo witwa Corey Thomas arashe ku bari bitabiriye umuhango wo gusangira na Perezida Donald Trump, aho yavuze ko amuziza kuba ari umuntu usambanya abana. Uyu Corey Thomas yaje gufatwa ari muzima ndetse ubu ari gukurikiranwa mu rukiko. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishami ryacyo rikorera muri Afurika y'Epfo, AFRICOM, byatangaje ko abasirikare bacyo babiri baburiwe irengero ubwo bari bari muri Maroc. Mu itangazo iki gisirikare cyasohoye cyavuze ko abo basirikare baburiwe irengero kuwa gatandatu tariki 2 Gicurasi 2026 ubwo bari bari mu myitozo ihuriweho n'igisirikare yiswe African Lion 2026 yaberaga mu nkengero z'umujyi wa Tanitani. Abayobozi mu gisirikare cya Amerika bavuze ko batahamya ko abasirikare bashimuswe cyangwa ngo bishwe, ahubwo igishoboka ari uko barohamye mu nyanja, yuko bari bari kumwe n'abandi mu myitozo ihuriza hamwe ingabo zirenga 5,000, ariko bo ntibagaruke mu kigo aho bari bacumbitse. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko guhera kuri uyu wa mbere igihugu cye kigiye kubohora amato yaheze mu muhoro wa Hamuza binyuze mu gikorwa cya gisirikare yise Project Freedom. Ubutegetsi n'igisirikare bya Iran kuva muri Gashyantare byafunze inzira y'umuhoro wa Hamuza ku buryo byemerera amato ya bamwe kuyinyuramo abandi kikabangira. Iyo nzira ya Hamuza yafunzwe na Iran, ifatwa nk'inkingi ya mwamba ku bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli ku isi. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, Perezida Donald Trump yavuze ko ku nyungu za Iran, uburasirazuba bwo hagati na Amerika bazafasha amato yaheze muri Hamuza kuva mu nzira yafashwe bugatwe na Iran. Yagize ati, kugira ngo ashobore gukomeza mu bwisanzure kandi mu buryo ashoboye imirimo yayo. Trump yavuze ko Amerika yateguye operasiyo ya gisirikare yise Project Freedom kandi ko uzahirahira kuyitambika azahashywa n'imbaraga zidasanzwe. Gusa yanavuze ko abahagarariye Amerika barimo kugirana ibiganiro byiza na Iran kandi ko bishobora kugera ku kintu cyiza ku mpande zombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubudage ntibirimo kuvuga rumwe ku magambo y'umuyobozi w'Ubudage Friedrich Merz yatangaje avuga ko Amerika yasebeye muri Iran. Minisiteri y'Ingabo za Amerika, US Defense Department, yagaragaje ko ifite gahunda yo kuvana ingabo 5,000 zari mu Budage nyuma y'uko umuyobozi w'icyo gihugu avuze amagambo bigaragaza cyane Perezida Donald Trump. Perezida Trump yafashe icyemezo cyo gukura bariya basirikare mu Budage bitewe n'uko Merz yavuze ko abahagarariye Iran mu mishyikirano bakomeje gusebya Amerika. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite abasirikare 36,000 mu Budage bari mu bigo bya gisirikare ahantu hatandukanye. Minisitiri w'Ingabo w'Ubudage Boris yabwiye itangazamakuru ko kuba ingabo za Amerika ziri mu bihugu by'Uburayi by'umwihariko mu Budage ari ku nyungu z'ibihugu byombi. Yavuze ko icyemezo cya Amerika cyo kugabanya izo ngabo kitatunguranye. Yavuze ko icyo cyemezo cyo kuba Amerika yagabanya ingabo ifite mu Budage byagaragariraga buri wese. Perezida Trump yanagaragaje ko ashobora gukura ingabo mu bindi bihugu nk'Ubutaliyani ndetse na Espagne. Umuvugizi w'ingabo muri Amerika, Sean Parr,
yavuze ko icyemezo cyo kuba ingabo za Amerika zizagabanwa mu Budage cyafashwe na Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Pete Hegseth. Yavuze ko kuvana ingabo mu Budage ari icyemezo cyafashwe nyuma yo kugenzura akamaro k'izo ngabo zifitiye Uburayi, kureba ibyo zikenera n'uko byifashe aho ziri muri iki gihe. Ati turateganya kuvanaho ingabo, bizaba byarangiye hagati y'amezi 6 n'amezi 12 agiye kuza. Perezida Donald Trump yakomeje kunenga ihuriro ryo gutabarana kw'ingabo z'Uburayi bw'Amajyaruguru na Amerika NATO nyuma y'uko ibihugu biri muri iyo huriro byagaragaje intege nke mu kwinjira mu ntambara ya Iran biri ku ruhande rwa Amerika. Byabaye bibi ubwo Amerika yasabye ibyo bihugu ngo bigire uruhare mu gufungura umuhora wa Hormuz bikayima amatwi. Iyi ni Tayari Insight Rwanda.